ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kagawan, nagrigat akaruba danana tuyang kantada badong. Tapay manan akastati kunam. Kasano? Nakatagtagari di aso da. Nagpigsa ti taul na itirabi eh. Aso da, di mangmangag ko ngagtataol itirabi ay. Wan, kagawad. Uray siya kat sa anak matla nga makaturog itirabi ay. Gapo iti mangmangag ko at taol ti aso da. Awan matday tanga aso da ide. Jakman ammo, no apay anangala da iti tumanaol nga aso. Kanya nga tati panagan ko dito yung aso, tuye. Kat si Kaman tanagpigsa ti taul na. Iso nga ron na ginatang ko iya kumpari kalakay tanapig sa titaol na. Kabutay, nagititaaw. Sigurado nga awanan ti lumabas dito'y balay itirabi ay, gapoy ti dayta nga asaw. Sigurado Saan damutan na pagistambayan dito sangwanan ti balay? Wain, talaga sanay. Nay, badong, jay asaw, timbaray ijeruar. Ayam, tada nakita na lumabas. Di mo anawaan? Ay, salakay! Ay, kagatan nagsamutan! Ay, kunak ka! Ay, tatabadang! Nanatuyang! Dita aso yaw! Kagatan nagsamot! Ay, talaga kagatid na kadayta. Ay, wala yan! Apay nga asaan yung anawaan? Gwardiya mi dayta, nawag kiday. Untod sumaranaw ang mumtaon, tipag na mga gaway. Anya? Iparit yung amagnaak dito sangwanan ti balayaw, tata? Kat pagnaan mat daytoy, gaputa kalsada kat nga road. Ay, oh my God, tiryang! Saan kang agbat-batay? Oh my God! Nay, apay, adan samot nakakigtutam. Ay, adda nga rod, kapitana. Ay, dyan nagdakkel nga aso da tatabadong kananatuyang. Taapay, jay aso da. Nagpigsa lang nga rodin ti taul na, dandaninak pa'y kinagat. Ay, sos! Sapay lumabas aknot di tabalay da. Ay, sabali lang ti pagnaam, kapitana. Delikado di aso da. Nay, apay, saan da nga ikulong, wano italay? Iso ka nung amin ti gwardyada. Ay, mangli kawakpay nga rod amapan gumatang di tatersena ni Marikwanang. Kapilitan kagawad. Magna ka di tatambak kan karuruutan. Arf, di panagan ko, di taaso ta. Anya mo day taanagan ti asong? Arf. Kit bagay na, tanalay ngagtaol, kan amuna ti kumagat. Sa bagay, mayat matkit day. Gapukin ko na, awanan ti magna, di tasangwanan ti balay. Mayat no kasta. Awanan ito may umarubayan, nang runay ti rabe. Kabutang dan ti arf. Agreklama ka talagan, kapitan. Jakon maanusan ti perhuisyong aramidan dagiti karuba. Paribadong lang, mat kan maritoyang ti karubam. Wan, kapitan, isuda talaga ti ireklamo. Surat ko dito. Anya, ti reklamo. Jay aso da, kapitan. Malaksid nagtagari iti rabi kumamat pa'y. Kinapudno na, dandaninak kinagat. Nanay. Apay, saan lang ipagod? Kasla kayat damot nakabulos latan, kapitan. Ada ordinan sa iti barangay. May papaniti panagtarakan iti aso. Adamot gayam. Apay ngamin asaan nyo nga ipatungpal. Disiplinado gaya man nagiti bumarangay. May papaniti aso na. Hindi mo makita. Nga awan agwalang-walang aso. Saan nga tanga mo ni Tata Badong? Kan nanatuyang day tanga ordinansa iti barangay? Padasa kita akasarita. Gapo iti aso da. Mabuti nga kun alumabas iti sangwanan ti balay da, kapitan. Ay, masaduta kon amapan gumatang di tatersena ni Marikwanang.
Iso asikan ti mapan gumatang. Para mapanlang kumatang, kasadot mo pa. Kasano, kasapulan pa'y ngamin amang likaw ka. Apay ngamin aya, amang likaw ka, kat diritsum lang matinalan. Ay asino kumati saan amabuteng itinagdakkel nga aso, da pari badong kan marituyang. Nay, to kasta, punaw, jay reklamo ni Tiryang. Wen, inteng. Ay no kasta, nagreklamon ni Tiryang. Kung nagkaroon, mapan ko kasarita ni Pari Badong, kastamat ni Marituyang. No, makasaritam ida. Apay kumaasaan. Kat no sumungsungad ka pa'y lang ija balayda, taulan na kanjay aso da. Kat no ipilit mo timagna, kamaten na kamad. Ay, si kantimbaw ni Mari Banang, nga umay gumatang, kapitan. Uwan, Mari, masadot ka ron namang likaw. Win nga rod, kapitan. Mangliklikaw dagiti tattaw nga umay gumatang ditoy. Gaputa kabuting na aso ni Kabadong. Pero fuiso na itang aso. Pudnaw, kapitan. Kasaritam to man ni Kumarim Tuyang, no umay dito'y tersinam. Win kapitan. Padasag kasarita. Kasaritak tumat ni Pari Badong. Badong, kita unday ta umas asid dito'y balay. Nay, nimod pa rin, ting. Umay nakansamot kasarita. Makasarita na kaya, kit adan ni Arf-Arf nga agbambantay. Aday ta, timakdiran ni Arf-Arf. Kita kagatin na ni kumparing enteng. Nangag mo ba daw? Way, nang ikaw. Siya pa'y miti ko na. Tataulanan ni Arf-Arf ni Kapitan. San amanawan ni Parenteng? Kamatin nan ko na. Ay sos, kamaten na nga agpaysaon. Inka anawaan ni Arf-Arf. Tapay ko ma. Sige, Arf-Arf. Kamatin dahi ta kumparay. Sige, kasta. May manawan dyan asaw. Nay, apay nga da kayo di tangato ti kayo, kapitan. Imulya ka, kinamat nak dyan aso na Pari Badong. Ay, nalaing ka maggayam na umulay, kapitan. Mas dawak nga raw, nakauliak. Ay, awanan jay aso, kapitan. Bumaba ka ditan. Ag nervyusak mo tan, bumaba. Ay, kasanong nga rod itan, kapitan. Diyan ka mo no kasano ak makababa. Oh, apay akatawa ka, katawa. Katawa ak ajay nangag ko nga istoryada. Asaan ka no makababa ni Kapitan dita kayo nga emulyan na. Anya? Adda ka no pa'y lang ijay. Amom ka di maray, no apay nga emuli ijay kayaw. Kano adarayuman ani kapitan. Agsaksakit sapay tisikat na. Umulikit diditan. Ay, kinamat nga min jay dugme. Naragsak ka, itiday ta nga inaramid ti aso yaw. Awan nga min kabutang ni Arf-Arf, oray pa'y Kapitan. Italiyo nga min wano saan, ikulong yaw. Napay ko ma, kayso nga ron ti para bantay may. Naa. Ay, adon ti agrekreklamo di ta aso yaw, maray. Naa. Ayan na kitang agrekreklamo. Awan mo makita. Ayan na. Enteng, bumaba ka ditan Itay ka pa'y ditang nga to ti kayo. Diyan ka ron makababa. Ay, kapitana, adamat gayam kabutang ni kapitan anya. Ay, win nga road. Kunakman no si kalang ti kabuteng na, nana. Ay na, ado, ti kabuteng na. Kat, kasanungay apababaan ni kapitan. Ay, pampanunutek nga rod no kasano. Kapitan! Bumaba ka ditan! Nalakayamat, bumaba. Ay, ada na panunot ko. Inteng! Nakaluto ako! Nagsapa ka nga, nagluto. Jay paboritom apapaitan ti sidaan.
Apay nga italaan nga ipagam. Ay kwa nga men, italaang analagip ko. Ay kit bumaba ka rin Nagpartak ni Kapitan na bimaba. Ay na, effective dyan na panunot ko, balasang ko. When nga rod na. Nakababa account. Inta mga rin. Ay, amangan no lumabas kayo di tabalay da tatabadong, kanana toyang, Kapitan. Kamaten da kayo dyan aso da. Ay wun anya, iso amang likautan, integ. Na ito'y katirigat na. Imbes na mga titaon. Manglikaw pa lang ba't nga gawid? Di mo mat ngamin nakasarita ni kumparim abadong. Tauray sika, impakamat damatan iti aso da. Ay, bimabamot lang ni parinting ijay mulyan na akayaw. Ay win tatabadong. Alangan mat nga ijay nalatan. Mamati kay tan at akrot na ita Kapitan tayaw. Si kamat tatabadong. Apay ngamin tadi mo ipagod jay asom. Iso siguro ti umay ibaga ni parinting niya. Hangam saan apolos makaasidag dito'y balay. Tada ni Arf-Arf. Awan to pa yan timayat alumabas di tabalayaw. Amin kat manglikaw dan. Ay kat bayam Tapno isupay nga exercise na iti tataw. Tata, ipagudyo day taaso yaw. Tapno saan aperhuisyo dito barangay. Ay di naksurwan, tiriyan. Apay ngay, mangaganan ti panagtaol ni Arf-Arf. Nabannog mo't siguro na. Maturog mo't akasken ka. Sigod ano kastoy nga oras ti rabi, kat agtataulan. Agtaul ano adda taulan na. Ay madinsa. Maturog ka kiday. Diyan nga ron makaturog, no diyak mangag ti panagtaol ni Arf-Arf. Inka kitaan no saan ka makaturog. Saan asyak ti disturbo. Arf-Arf! Ayan, Mau. Paasaan ka mo langit niya agtaol? Arf-Arf! Nay, hapay ngay. Nakaida mo langin dita. Napara ka kaday when no agtarangkaso ka. Arf-Arf! Bumangon ka na! Nay, limabas mat ni Tiriyang di tabalay da marito yang. Kan kaslaawan kinabuteng na. Ay, damagaman no apay. Oy, Tiryang! Limabas ka ba dita sangwanan ti balay da marituyang? Ay, wan kagawad. Ay, mabalinon ti lumabas di tabalay da. Awanan di kabuteng tayo nga aso da. Ay, awanan? Ay, kasano nga awanan? Ay na, agsakit ka no. Iso nga agpada analadingit da tatabadong kananatuyang. Nangag mo day ta, maribanang. Ay, wan, maray. Ay, sa anak nga rudan amang likaw nga agawid. Ibaga kadagiti da duma, tasandan amang likaw. Makabanog matimang likaw. Paray, tulungan nak mamay. Di asok agsakit. Nay, apay ay, adumawat kay titulong kanyak. Uwin atat si kati Kapitan. Saan ka day? Ano dag sakit dito'y barangay? Kat si kati asit ganda. Ay kat sikan ti makaamamang ipaagas tita asom. Iso nga ron ngay masidegaking ka. Tapno tulungan na pare. Saan mo ka nga mo? Ang nagdakil a perhuisyo. Ti impay na ka ti bumarangay na tita asom. Amo pare. Kahit mo, tayo babasakin ka di ordinansa. May papaniti panagtarakan iti asom. Amok day ta pare. Apay naskin nga ipabasan pala ang kanyak may. Anya nga ron, tili naon di ordinansa. Awan ti agwalang-walang nga asaw dito'y kabildatan. Ti mangipabulos iti aso na, nga agwalang-walang agmulta. Manaw, timulta. First offense, 5 gasaut. Second offense, 5,000. Nakatalukan nga offense pare. Manaw, ti bayadam. Anya kamutin pare, pagbayadin nakpalaing may. Kaslasaan ka mo nga kumpare Agkumparit ha, agam linabsing mo ti ordinansa ti barangay. Iso anas kan lang, agmulta ka. Ay na,
Agmayat titurog ko idirabi kagawad. Ay, naaldawanak tupay anagreeng. Ay kat, nasayaat no kasta Awan ngamin nangag ko at taul ti aso dagiti kaarubak. Binagaan ngamin ni Kapitan ni Kabadong. Ano saan na asulbaran day ta a problema. Iso ti pagtaulan ni Kapitan nga agpatpatnag. Ay, iso matlagayam Wan, terya. Ay na, tatabadong. Agbalin ka responsable di tatarakin mo. Tapno awan ti tumaod a problema. Ala sigay! Didang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Triple R. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.